Tunruma kan video recap tur chu Pretty Woman thi khania KS pakhat le hi sumdong hausatak in tondan chanchin ania achang tupa hi Edward Lewis ania pathil thi theilu tuk company che chhedeu ho ti lu inain an company a leisaka loknom zongzong a hral zo sak vek thin abial nu ne na kalduna duwa mase bial nu nen anin hawa a then zui ngal mak a thon thuin tran na ber chu he business party a hian a thleng don ani party a hian omrei lovin a homa ama kar mang lovin a partner Philip kar a khal ho saka chutiang sport car chu a khal ve ngai do wangin khal har sa ti khopa kong a bozuya kes pakhat nena anin ton tran na tur chu anita ani Hollywood Boulevard kes ho om tamna atak a motor chu adinga atlen na hotel omna lam azo chuan kongko mo man chu kes no chuan adil masate te ya poisa pe garem ti nuwa akara ron lutin a roi man tur chu anin pefel zeta chuta akar chu khalsak turin angen le a khalsak man a choi le angai bok atlen na hotel an thlen chuan zan katatan hayar adu thuwa soya chumi zan chuan Vivian chuan re arem ti a kes ne na han omdun chu Edward chuan nuam ati chi alo na a an han ti rei deuh nu chuan alo ngai na tomin arup takin Vivian chuan a Hebrew tariau mai atu zinga breakfast anei lain abil nu lema chang turin a soma hlopo a chet lo tur thu a hril rual in Vivian chuan alo rem ti ngal der to dollar sang thum ni ruk chungin a pek don baka a thom hno tur a leisak bukanga mase hnulama engma in zomna nei adu to lova engma asoi zui lawang ti in anin rem dun ta ani Vivian chuan phurlu tukin a thian nu hne na awan nei je chu awashila chuan thom no pa ngai ve deuh anin kop chunga a hak tur a leitur thu te a hril ngal boka a thom no porzet nen chuan dora aluta azor tu te chuan an lo be thadu reng lo aman za ta han zota I lei pha ka ni lo ti chen musit zetin an lo changa ril runa takin hotel lama alet le taringot hotel awathlen chuan hotel manager chuan polite takin a lo bia achan chu Edward thi khol thabik trita an trit wang ani a hotel manager fel tak chuan tranpui atiam ta a bichang kang ho bula dinner ei dan moite tongkam le che dan moite azir tir ta veka zana chuan Viviana danglamna nasataka omti Edward chuan a muta ngal renga alomin munom ati takzet in po takin an ti duna Edward chuan ami malnun le asum don na te thlengin Vivian chu a hril ta hiala Vivian chuan a bazar na athil ton chungchang chu Edward ta hrila Edward chuan shopping turin a chu pui le ngat mase sum don na lama kal atula wangin rei umpui lavin poisa tam tok pe in akal sana KS in chei boro ve tak atangin lady na pa thlakling hlok adwa dornak tu ne na po chuan aman lam chu engpo ni ro se anal theyang berin lo che yang che ti in rashil nge ani Vivian chuan a bazar zoa nimin lama lo be thadu lo tu te dora khan athil le ho khai bo chun chuin avakal le ngata in chan na sadje hi in muem tin a be khai lai chu awa mu vela zan lama chuan Edward nen in bol dunin anhun kal tole hetiang tin mun an thlen dante anin share duna atuga chuan Vivian chu polo khelna Edward chuan a hruaya Vivian in midang lo kom lain Edward a partner Philip chuan Edward nena Vivian chu arin lel thu le mi company spy ani thai mai lo mo arantia Edward chuan chu tiang ani lo ke satli amai ani ti in anin ton dan engkim chu a hrel ta veka atnuwa Philip chuan Vivian chu aron be sei ve ngal zat bok Vivian chu athin rim kher mai engwanga ke sani thu hril nge ni tin Edward chu a cho chala chosan ngal atumbok mase Edward chuan kal lo turin a thlema atuka a private jet in opera en turin San Francisco a thlo pui wang ti in a thlem thlu thei ta shrama a in tiam ang nge in na tang ho ma in an en tun ta a Vivian chuan mu nom ati in amuta a cheng veng mai an lem chan en chuan a ne tak zet ani Edward ne na chuan nakina ka soi thei ngil takin zanin kan hun man tun hi nom kati tak zet
Hotela letin mutura Vivian ein siam lain Edward chuan alo muthil san de Edward amuya chuan dimte na vakis de a case ani chung zong hian tu ma ama dor tu te Vivian hian alakis ngai mi alo hei avoi khatna chi ani Edward amu hi lemo ati kha alo mu hil der mai chu alo ni a chuti chuan mangai na an chen dun ta a case le ador tu ang ni to lovin in koppa ngai angin an chen dun ta zo kani Vivian chuan mangai ani ti apom ta thlap Edward chu New York lama aho alangai don kholaya inzor kol mai lovin in pa ngai taklu aturina du thu ashila regular takin karon tlo thinang che ipoisa mamo po kangai to sakje lang che atia Vivian chon chu thu chu alana kher mai tuna po hian ke sain min la tri ta ni mo ti in thin rim takin Edward chu a an khuma Edward chon han in soifia tum engang ma se Vivian chon angai thadu to tlat lo ril runwam lo devin Edward po na akal pha ta a chun lama Vivian ni roommate in chei pangzet chu hotela Vivian tlo turin aron kala Edward amai thu ero a chen no ne na chuan alo zep tlat company pakhat a chu saktor chung changa anei tu panen an meetinga anti fel don trepa Edward chuan aril ru thak thutin an company ti chet sak vika in choi kan sak atum ta zoka mani hlok na tur bak ngai to ngai lo kha Vivian avain aril ru adang lam zova poisa ringot ngai to alovin midang tran pui adu pha ta hialani Edward a partner chuan chu thu a hriat chuan thinrim lutukin Edward a thlenna hotel aron pana hetiang ril runem Edward an nei chana Vivian chu apo ta tlata he thil wang hian poisa engza nge ka chan phai riem tin Vivian chu havin a hnu a phei chuan pawngsul atum ta chiama kutpo a thlak man nualani chuti lai tak chuan Edward aron lang hlo thinrim lutukin Philip chu anuk son dora Philip anena chuan anin zomna atop ngal thu a hril bok Los Angeles ana chu azo felta a zan khatchi Vivian chu abula riak le turin angena mase poisa wang ni lovin adu ve tak tak wang liu lewa abula riak ve turin adu ani Vivian chon lo na rin ina a hosana San Francisco lama pem tumin ain pek ngal molmol Edward po ho turin airport lam apana mase aril ru thak thutin Vivian chen na in lama aron led lia lau chung chungin Vivian tuk vera lon liamin mangai takin anin kis don ta vong ani atop ta min lo ngai thak sa vain ka loma ti hian akha tokin story kan nei lo changin karanti zia thinanga hetiang movie recap tur du bi riau tin nei chuanin comment lama khan request lo siamula into ang chu recap kan tum don nia kalome